chirobere koiguru abana bachakire koigurana koirana chiskuru nigobona amagori yechi uniform arokane commenta chinsem ao ime yomocho bosongo jidoka chioko ni chi uniform nigo amagori arokana kogenda gesara igenzo kera bayibuli yakwe murunganikirage buno muri kitonde Steven agotomanya. Wiki yenigere wiki yengencho monasa bayiboli n'abana usabaro kigube chiskuru cyo borosone secondary obara koira na ase amasoma abo ese wiki ye. Etaro ya ito asegati chituka chioko ni uniform cyabaro kiguni ganyoro murando munene bwabaro kiguna bayiboli babo abu barengete goikirane kugani kwoboteneri bw'chiskuru asaba oro kigutwara chianga chiganeiri. Unapata watoto wako bado wako na uniform zingine, lakini wakifika form 3 wanatarajiwa kununua uniform mpya tena, na saa zingine sisi kama wazazi kupata pesa ni ngumu. Kati yo moichano bwaba onchelive chianga chechiskuru no komenta kwa magoriye bitamba bikorosi chianga ywe kwerero gukina kwa magoriye chi uniform ajago kongera bayiboli abange. It has gone high almost 30%. Kiagara nyabara bago tayo kubinyora byabero akongu clearance ari report yabere nkongu ono ya affect ya magori na ende availability yabere because the demand is very high. Ni gotore no bo kongo kugura chi uniform na bono ni uniform na sire kugura ni gochire igoro mano kolende una bayibolo na batoya ndareta kolemereri asengana yabere ke gokwanirwa asenga kientambe nigo bali twasanga nabo batwe birengereri byabo igore cyanga cyecu skuru kogorwa korwa chinse mo chitabire chioka no boteneri bwechi skuru. Uniform na bero biyaka ngo umuyiboli anyonyora asebye kaine ekereka kelie skuru elinde yanyalika na sanyonyora kurwebe ligolirire biyake kubyekero eko limit kochiko yeli asegotoka. Unajua saa zingine umetoka mbali, unapita huko shule, unakuja huku kununua uniform. Sasa hiyo gharama ya fare ni ngumu. Wanafaa kuweka uniform kwa shule, unaenda unalipa pesa na mtoto anapewa uniform. Like ekero mwarimu ago tegenda sigitonyore uniform temile tina nebia sarago koro. It makes work easier for the parents to get what they need. Na inde there is something tokoro kamna shade for uniformity purposes. That is why they sought for a supplier who has the ability and the muscle kokora chiange choba manyakova direct because they want to make work easier for their parents. Nigo bono basangire birengereri byabo igore ya mangana makongu ye chi uniform echuchigane iri mechi skuru asaboro kigwa bange eribanyare kogendera na masoma abo kulipotire taseni kya Ndizi TV korwa igaso bukatagati wo mu Kiobosongo Elietaliane Ndemo Steven.